Сагаты Рыштоны шарар сыштықат шыражын каныны аппатуарашион акции «Сохраним лес» жағға. Архайны фадатсы узын, кайфанды удонын шеппатандыр. Акции фалгаты гажбашты қуамын шазой ыртын милуан балашы талайы. Нышатсыштыша ыртынам ноябр оңг. Сагаты Рыштоны акции райрыштыл пакушсышты октябрым. На республике Арскак канынады министрады пресс-службы куткушын канынс автомай программа магашка маждаджи ама город гарун қатты қуамын шазой балашты талатым. Уймама школаты шарарсышты қатқа қаныны тұқай шармагондурокты. Қатты фондмасы жақыты қауын суымта шарасышты жиуты. Шашайрагнышан қауыт сәкті бавшнайын. Қады Хазарады федералун агентат ахан бархионта акцитаражы дуамин иванды шамажай. Уалзаджы вайы қад шазыны аппат варашион бон. Фажаджыта аппат варашион акции живи лес жағды. Асым азалтыр уаджарвалаш агашбаштайны шазынс аштай милуан жая гойы. Авдажы сәуі высы күшт, вадма дуын юмилуан адаймаджы архайдайны баштайц ахвалышт фафылдар сыпаршада фонз милуан балашым.